Chesegana hana yeteno. Obi ni obi nya adwen a gisu udi na temansa. Sebi amabe video asama mekan ho ne menya adwen. Agisu udi matemansa. O expressing ho no sa atim didi amemu a ontimi expressing ho. Metena se dwen sa ne ma no ho bebre ya mebusa me ho se enti enkofo bi o ha ya na omodwen se ewosi ye nyina ya adwen ko benkroma na. There is this guy who is always in my DM. Atem didi enko a adan a o se me be video about Shatta Wale and me praise Shatta Wale. Na minim kwasi asema Shatta edi no oman ni mu ana. Adan no de menka. Waka ni mpem bebre to the extent of toda kro a o se me nkwasi anyina e wo medium. Ba me mpese me tag no wa ha. Because we ha no deep views. Na enyo no nkofo bebre na nso ba na ke ye we hypocrite de Shatta ye ne ade. Point of correction. Mebeka Shatta Wale as mama meka say Shatta is the best of all time. No. Mebe chere say ono ankasa no onim ne ho ne sei no ote. Sei na ye rate no e wo music mu a sei. Ma meka oni obi and ohwe me video am ye ya mebeka say etoda Shatta nsem bi o ha oka kra ma na no ye den etra of which I me wo hoi ya na me ne nya adwen. But said the amanfo si be true short se ba no. I think say it was a me video na me de ma amanfo hu se unu obi nya adwen a enya atem didie. Na ya na ye refi se fie bia ye odi mensem wum, odi mensem. Tini esi fie bia mensa wum. Ifie bia mensa wum. Obi a wabo dam kra chen Shatta Wale woni fie. But because on your public figure ntino, or to social media and no true shots. Then ti and our audience was me babo ntina me bi di Shatta Wale atem. Because why me den. And mumu bebre na ya ne toda minim me as a DJ, as a radio presenter, radio personality. Radio ye inform, ye entertain, ye educate. Tio, we inform, we educate, we entertain. And then the radio ayefo. Ube hu ne se bia miswa, but me ka oma ye me role model e o radio mu a ebeje wonsem. Loving sea na miswa. Bitie kwame edinkra. Bibetie na edusi poku, edusi nkomo Capital Radio. Tie nkonfo na mebubu omudin no. Efri se mani Fred me hu se Loving sea crime social media kra oni ho. Kwame edinkra ho ba gise bi obi ne posti no. Na edusi poku I think say social media kra ba no wawu. Inti san nkonfo na medi omo chi no. Misuya omo de beye radio no. And mama ho kwan say so obi ya ade ne senya. The first thing I met me about be ka kire no any say mediatem no. You criticize it. We don't insult. So back here and say me ECG4 video be concerning time na ex-president Mahama also. Any nay. Dumso ana ekoso. Christian Council the Omanu Tum. Christian Council Omokebi. Traditional media, social media. Obia was against that dumso no. And so beka ya demonstration because kuma mama ya radi kuma mama or say or mine or say or mine. Minim so kaya. Ye nyina ne o man we mu. Tinansen kan ne enso sha ase edundu na meka se
Ye call demonstration koto saa anwom na adem omu nyina wu ana. Adem na de de ya amoaku a ne yemfa bi nya amoadwoa. Me beka we a ayatem didie. E tag no NDC ni oye. Ghana be koso akase ya because yempe no kre. Yempe no kre. E wo mi mojam ye de wo me no say nipa we de me wo fa ba me nana ba. Me ma me to ya de a me nka. Eno ne ye nne. He train ye kunya accident na nsen ye ya. Ye gina so. Ajeli driver ne 6 months no. Oka se sa na ekoso o man we man ko man ne mfa ne ntoma pemfra. Obi tinchi obi hu se no. Se me nso me koye bibi se ya. Asotwe sei na e wo ho e de ma me. But this is whereby obi adi bone no. Onhwe na ohene bi atutu ntoma. Waka ne chacha so because onim nanado, onim mahama, te wo so kopa chaw. Na ne wo fa ase ne bone na wadie ne ye de che no. Back to Asamana Maker. That was just by the way. Me see day nti na wasa wu hu ne se wasa me ba abonten na me be di Shatta Wale atem. Sesen. After I did that video about Shatta Wale, me ye Stone Boy video bi na me to no nyom. Me pe Stone Boy asem, me pe Shatta Wale asem, me pe sa akode asem. Obi a because baby a me gina no. Ense se me choose obi ahead of obi. Se me see me nim madwuma me ye de a. Ense se me choose obi ahead of obi. Ebi ana won me nya adwen. Ba won me nya adwen nche se bramidiem ne bedi matem. Inti me blocking kofu bebre without their knowledge. We video ya me ye say, menye obi obeba be true we ya. Me ni adaje a me no de ba be yes la banta no. Me block you. Me block you simple kra. Me hu comment bi ne se me hwe ne se ha adwen a me block it. Nya afi na me bibisa wo se den na mfa ne nkusi a me block you sisi a. What you say? Ye na me kan se Shatta Wale sha ase enye nyina ye nso yenim se Shatta Wale sha ase no. So time me show se bi kura na Stone Boy no school. But eno ne nche se Shatta ntiti a Stone Boy enim. I was just trying to lecture as Nyama Mensa obehu no nipa oye. Ena na me tre no bandana days. Awa asam na me ka. Ma me comparison. Ma fa Stone Boy ma me compare Shatta. Ena ma fa Shatta ma me compare Stone Boy. As a juma me ye. Artist profile and I may be revealing editor my listeners. It is a what na baby and a Djka a hypocrite. Shatta Wale nkwase asem wodi no man mu eno ntimi nka. Ghana mrasa 7 previous and jaminsem. And emra no so ho obi a Shatta etieti ananim bia no. Se nipa kro betimi atake on. I just remember be can be answer. No. Na me kra me ne hwan. Just a radio presenter. So, nti eto da fans na ya na mo yesa na me bisa se. Sa de we e course with these two artists in term. E bia sida. Kra na chen we drum be tu twetwe nyina bam. But then see at the end of the day, beka boom. Nti se we ye Beam fan, we ye Shatta fan. Nese wudi your friend is saying artist mienu achi ko pra oyonko nese china bi ko fo mienu konum kruwa no ba ko a de na obeye you will become a third person no na obeye what you say and the entire na me catch them say sa artists politicians are do omachi ebi di ewu obi ni ninu akontokwa ne ade ade na we are with them yen ye hu omo there is nowhere say o de me mfa ne say me workers benefit me bia me host Shatta Wale na Stone Boy onim se Shatta ono obebo awram obowram a Shatta hu na there is no way say Shatta be sorry say bi oni ninu ya na kwa akokontokwa and there is no way so say Stone Boy ebeka se waba beto Shatta Wale wo studio nto ono so na ni di ibom enti so we san kofo we mienu fansa e wo so ma sabi adwen ne ye adwuma eto da ya say ye kasa tia wo artist
yapa. See a cassette our artist. But tenase analyze it. Sese. Dwen hunu sese ankofo ni mienu no kra. Minhia wo da. You obi o abi kra stone boy onhu ne da no de free wiase. Onhu Shatta da no de free wiase. Nanso say nipa we ni nua ya aka. Kofu ya ya ka o masemi. O ma ne visa so obetu kwan ne. Opekro oban ne obe ekina obesan akọ. Busa ho. Wa wo kontokwa gidi yenyao ne kumu nua me hu se nkofu bibiri na ye video di atem at nsema ya pa na amanfo ka kire nkofo because of Shatta Wale Stone Boy banta ekoso e social media. Why must it be so? Obusa ho die ntina wo se basa. Ye creative art industry no aya na meka se enti yete hwa ye dwene ba bia Nigeria for na ekọ de ye dwene ba bia Nigeria for na ekọ ye dwene. I remember say me hu one flyer bi na I think say a Jamaican program a wine program say Vibes Cartel and Nigerian Jamaican big artist no but Shatta Wale na a headline ono na oda flyer nanim kese pass a big artist nyina na omugu nachi. And I saw Shatta fans teasing Beam fans with this flyer. Someone called Namonko Shatta na so a local champion Ghana on a headline in Jamaica program aye kwa akobo. Omo the teasing Beam fans ah. Nancy a Stone Boy need a video. Performance course as Stone Boy ko perform here. Me won say Beam fans so the teasing Shatta Wale. Of which am agro na ye de. But ekoba tem didie na menyawa mebo na mfa ne nkosi at the stand say utimi ba me die mu be se me kwase a. Adan ya makọ kasa afa Shatta Wale ho abebo ni profile se onye artist ketwa na se meka se onye artist ketwa ne boni amaka na ne de ote se video no me bo Stone Boy din ote se video me bo sa akodi edin ana ho na hu se me de Shatta Wale compare no. I was just trying to let him know say niam bi wo ho a e wo so ojai because onye artist ketwa ye won kwala mpanyimfo mrewafo o mu nyina follow no entina me kasa e de afa ho na mama se me de obi baba betutu obi ho tu betena me diem mu na obese me kwase ano ene makọ show profile picture me mu nipa da ba unu me fa profile picture na me hu ye no ne o pictures na egu no say no na me hu ye de a e fa say unu me so bundle ayefu to bia kwala kura no ato bundle no di dipanyi atem ene Ghana na sa na aye because politicians no mo yempanyimfo na nkasa betena radio so di atem e man kwala ni tie ye di bidi o ma no mo ka na nkwala ni mu ade they are learning from you guys and it's an ekoso but some of us yen so so sa na no so nti wan hwe yi a obeka se bia nipa so mesi ono de bia ompe we anase bia ono de nani so nyehye but ye kan ni so hye a nye ni so hye ni so abetena social media na wodi atamu you will be over betimi edi na tamba hu na you will run. I'm telling you. Ubetimi ato bundle aba betena social media di obi atamba hu na you will run obedwa no na emumrika. Yemfani ha ne nkwa aprinkensi krumu. Wo ha woni kasa na ububum ni ade ese no de kire nu eden da bi e ka be ma woni be ma ese nye be ma ne be mo be ma ne di okotie besie
ɔkɔ war front tɔkɔ ne gyina mu gidigidi otimi gyina mu busa sɛ deɛ na ɛkɔ so tutu obi anka no san ba afie bɛbɔ amane ne friend be ma ɛnyɛ wa wokɔ e wokɔdwane yɛkɔ tete baabi the information by. So when you see some of us talking like this, yes, be at the more and be obi ntimi nye bi, but yet too free fears and man won't. Yeah, I'm telling you the fact. Yet too free fear, Sanya man won't yet. The Biana me denya me ase. Say me ni ya ba na nua be me bia. What is social media you go me busu anim ase. So ni bibia sa wo da ya da nyame ase pa. Unua ba bi me roro ne ho. Unua ba me bi di atem me di atem. Fan kofo ma me no. O da na se bibi se ni wo busu ma. Ya da nyame ase pa. E chen se de ya che usika. Because kofo bi gu o mabusuafo anim ase pa. E wo sa social media keto yi so. It's about time I nyina was here kabum. Ninya common goal. Radio pandas, actors, actresses, journalists, presenters, nurses, doctors, hairdressers. Just obia. Because united we stand, divided we fall. Prior who kabuma nebu. O kabuma emu. Emu yi ba ko na ye ni say dia. Anhwe kura unyi nwempo na ebu. Yen ka no krankyere ye ho ye ho. So we Shatta fan. So we Beam fan. So we Sack native. Ye nyina at the end of the day ye nyina ye nipa ba akope. To ye sure say sa akode ebo rapaholic, sa akode fans nkwa na eko. No. A shaman to the world. Eto da Beam Shatta fans. To da kro mo do so kra che Beam fans. Sanso ena Shatta Wale nso ebo ne concert a. Unkom kra bi kra na Stone Boy fans edo so chen Shatta fans. That's how you supposed to go. Enya atem didie. Ene nsema ya na yekeka kire ho no. Very bad. Ena make no. Me time bia minya sankofo ni bi wo me comment ase. But what say my Bible ntia ba be reply obi da. And now be udi matem na means no me hu anu ma block you. Say they make a video me nyankofo bebre na block you omo. Me nyankofo bebre na block you omo. Oba na be ka bibia. Ene ma dwene nya pa no an say me block you. Nya afi na me no ba be yi. Me ni adaje. Mo ma nyina nka mum. Na music industry na nkofo bi di sika was wrong. Eno na was a fight for. How life artists hwe senya asofo bi na be frɛ omo e de omo atoto omo e de omo atoto omo payroll so a obo ba je adofo ayemre kwanya pa bobu fa so owu ye George Dakun awu akote brofo insi no she fridge e keke ka bobu Juelaka ebi Crensel Alex Kwadumo kwa mo fa so omu so mo na be ball kwan ne to. Because you need proper measures you put in place for this high life artists, these legends, near celebrity omuntino. Omo ko no ntwo so omo wo ya. Ebi wo honso bi ada ne ti ase ewu. Enso ma beji ani pa. Eno na wo say as youth so penwom a ye sorry ne ye kasama mpanyimfo say no yempe proper measures bi mu sankofo we kwan mu. No ma beji ani pen. Na nya de wo kyerɛkyerɛ no onyum tuni bi ode mu anyi emu mu wiase din nyina abonyum aboa bi ani wa na mpadu amfa na amonyum aboa bi ani wo no nim aboa bi anso ni suban the first na oto adadam no eno ne nkyerɛ sɛbe no onye musician no. What is here on my bay? Can you compare this artist to those artists?
Ye legends no betimi a compare. Ntimi because Lumba can send back one. Obetimi the 2 years na adwene ho ansa na wate ase. And then you boy na afi di away. Yes, I thought I Bobby. Go say fana bass when yidi. But open timeless music. Eh akwasi ampofo agemu. Enye mu nko fu yo mabe ya. Odo mu dwa ya so ma mo ko omo yi. In the mon kan cham artist ne so omumra from. They should come down. Na nampedu kura na wu pe na hu no wawu. Na nampedu osi bisa wen. Owen. Wawu. So they make an pa bomu nyina ewu ko. Timisre. Ye ya ade amom ye nya ade a se membradu asa. Obi beka se ade ya nipa yi die. E kina bi ebebo ana. Nya de emwa. A word to a wise is enough.